Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 17. Diyo supapakan iti dakas ti siya sinuman nga agaramid iti dakas kada kayo. Ikagumaan yung aramidan ti nainbag iti imatang ti amin at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dayjay ti asawam, Stella? Pandag? Santo? Nagbiskad ti pamagina? Anya ka matan manong. Uy-uyawan nyo mati asawak. Awang pa'y sirserbina na pintas kan natayag ka babae, Stella. Di ka lagi din nakapili mo ti may bagay kan ka? Ay, una yan. Di ka agsasao iti kasta manong. Tabaro ka pa'y laang. Di mo amo no asinong tumati makagasat mo. Ha? Siyak? Ush! No siyak tao ti mga asawa. Pilyag tayo makuna nga artistahin ti langana. Day tayo mabalin niya i-display mo ta. Anya nga i-display nga ibagbagam mo't manong. Ha? Nagkapoy ka na ating ko. Ti kayat ko asawan, day babae mo't mabalin mo nga i-display. Nga ores sa dino ti paparam. Makapasakit mo ti panagsasaw ni Jack kakabsat mo, Stella. Tapno mo. Nanggag ko amin ngayon bagbaganakan ka itay. Pasensya ka la kuman iti kabsat ko lakay. Talagang amin akas jay na dayjay. Kasta ka di. Wen, isa pas pasensya amla kuman. Sa bagay, gusto ka matkid di. Agam tinakunanakan ka. Pudnumot namin nga ababaak lang ngam itisi ka. Saan to nabiskad ti pamagik? Sana ka may bagay kan ka. Adday ta ka manan. Saan ati lang ati masapul ko? No di kat ti kinaimbag ti panagpuspusom. Oray man no artistahin akong kunana. No dakos mo ti kababalin na. Sa bagay, gusto ka bakit? Iso abay amlaang. Di mo ni kaskaso ni Manong. Sige, makibagayak iti kabsat mo. Gapotay ayatan ka, Stella. Adamanan ti tatersena ti kabsat ni Stella. Aginamdamanan kadag iti babarkada na. Hoy! Bayaw! Lumagas ka! Sige, umaya ko, Jackson. Uminom ka pa iti ara ka. Bayaw. Narigat mo, no, trabaho ka na tan. Uwan mata, Jackson. Lala, tugaw ka nga raw. Bayaw ta, gumatang ka man kiti, iti ara kan pulutan tayo. No, talaga mo lang, bayaw ka. Uwan mabit lang tagumatang iti arakan pulutan. Uy, kasta! Kasta di bayaw! Nangigyaw! Bayaw ko din The problem is solved now! Inton maminsan, likli ka mo ni Manong Jackson. Isupay ti mangisungsungkan ka nga aginom iti arak. Imbis ko mapan ka iti trabaho. Mabain na kami ni ti kabsat mo. Amang ano niya ti makunana kanya. Nadyak pagustuhan ti kayat na. Basta, likli ka mong dadya tao. Amok ti ugali na. Wana, no isa ti kunam. Di aramidak. Nasaysaya at pay. Saan arumbang nga isungsong na ka? Kumusta nga Miller? Napanumot lang inayaban ni Bayaw Rode, Jebalayda. Awan mat ije balayda. Sigun kan ni bagat na. Nasapa ka no anapan ije garden na. Aya, nene, kasla makadlawa ka. Lumiklik-lik sa mo ni Bayaw kanya. Ha? Ay, diya ka mo Kanayon mat ngamin ngawan ije balayda no mapanak. Uwan nga raw. Asino nga iti mabalin ita gumatang iti harakan pulutan tayo, ha? Ay, just give it. Ito kastoy abiyag. Oh my God, man. Ari Miller.
Parcinta man kiti dati manok ni Bayaw Rudy. Naimbag lang at napulutan tayo. Inted ni bayaw mo deta, pare. Nalukmag ah. Ay, saan? Tinakaw ko day tayo di kulungan ti manok da. Anya, ngam, Sige kita ngam ka dito. Awan ti ato ang mila. malah. Siga ti makam mo, pare. Makam mo ka, no makaungat ni bayaw mo. Ay, saan? Mabuting kanyag na niya, bayaw ko. Daya, nagpasit na tao. Patay ang bagto, pa hindi sungo na. Umayan. Siyak. Dambiana. Pandak ko nagmanlangan. Ruwe na tinagan ko. Saan adabyan ang wano pandak? Salbag ka. Imayag ta, umutang agman itila ko nga arak. Dambiana. Ay, Rowena, my love. Ay na, nabartakan, Jackson. Di mo amun ti bagbagam. Agawid kan tamang rike pakon. Sa anak ngaglako iti anak. Ta orasan ti curfew. Oy. Una yan. Kumimpintas ka gayam, no agong-onget ka, Rowena. My love. Bastos! Manawan nak dito yan! Para lang day dyan yung baga, bastos akon. Umay ka man lang. Tayo, paisok man, Anya tinapasamak man ang Rowena. Pinastos nak ni Jackson nakapsat mo, Estela. Anda na pa sa makitinagbatan mi. Isama sa nga kalaysanag. Tano saan? Idarom ko. Sige, di ka agdanag mana. Kaduan ka amapan iti ayan dagiti dadakken mi. Itamot laeng. Agyaman na, Estela. Anya iti resulta tinapanan nyo, bakit? Ay, kapilitan nga ikalaysan ni Manong Jackson ni Rowena. Ngamin, inamin namat a pinagaramida na iti dakes. Anya? Unay mata ni Jackson. Tirason na, nabartag ka no. Ngamno di na ikalaysan ni Rowena, agmulta iti dakkel agatad. Ngam, kunamot datatang kananang, nga ikalaysan na laengan. Dahita ngamin kahit sana nagan-anad ti kabsat mo. Nabartak ka man ng Jackson. Kanayon kalatan akasta. Oy! Di nagpakibibiyangan, ha? Kabilang ka makita. Asawa ka lang! Tandaan mo dito! Anya? Nakita ka, pimanaw itay ni Bayaw Rudy. Awan tao iji balita. Hinka man kita no da itlog ti manok da. Tanawan, jay manok ti alam. Anya? Ibaon nakpay nga agtakaw iti manok. Ay salbag kakit de. Mapankawin no saan? Di nagpagpungtutin na si ka babaya. Uwan. Sige, mapanak nga rod. Anya rin jay. Kasla dataw iti anti kulungan dagiti manok niya. Kita agman. Sino ka? Saan mo tani bakit? Apay day ta manok? Rudy, nagsupli ka? Nagsubli akta da nalipatak. Apay at tiniliw mo ti manok mi. Huwag amin, nabartak ni Jackson. Ipilit nang umayak agtakaw iti manok niyo. Anya. Kasta ngagpay sa Rudy. Nakaroon ni Jackson. Ala, sige.
Alam mo ti manok. Amangan noon niya pa iti dakas nga aramidan nakan ka. Maminsan, kasla mamatiak nga isumot lang tinang takaw iti may sa manok ko mapukpukaw. Jakmat ka di nakita. Tikas di nga inaramid na iti asawa na. Talagang agatapak. Kunak no agbalbaliwan. Tanang asawa mo tan. Kasla kimaro ti madi nga aramid ni Manong. Isumot gayam tinagtakaw iti Manong. Bayamon, manok lang na ita bakit? Ang marmarwam. Maminsan pa'y nga aramidan na. Talaga makangagan kanyak. Oray kabsat ko pa'y. Nagadanda kiti tarakan nyo ababoy, Manong Rudy. Naglulukmag da pa yun. Mabali na mailako da kita, no da gumatang. Uwe na, Liza. Anya, gumatang ka? Iba ka ma. Oray ikan ka iti discount. Agyaman nak, Manong Rudy. Ngam saan pa'y nga ita? Umayak tulatan bang kita iti gatangan mi. Inton makasingir ni nanang ko iti pagbayad mi. Sige. Sikat makam mo, Liza. Kasla na umako ni te karne ti manok pare. At yung kata no baboy mo tintalaan ta pulutan ta. Anya. Sa dito nga kumati. Pangalaan tayo di baboy, pare. Kwa, ay adamok di ta baboy mabalinta takawin pare. Anya. Tungag ka pare tay bagakan ka ta, ramidon ta. Ayos pare. Awan di ta balay da bayaw. Napandang amin imatinda rin birthday party ka. Bundaway tamatanda ito yung takawan ti maysa tarakin na baboy pare. Nagimas. Nga aramidan na pulutan deta baboy. Naglukmak ko naman. So agad nga pare mga no masangpetan na ni bayaw ko dito narigatan. Pangata nga awan ti may sa baboy ti kulungan. Nakabulos nga ta. Sa bali na ito yun ha. Manong Rudy! Ada iba ka? Di baboy yung amay sa. Tinakaw da ideal daw. Nakitak da bayaw mo a Jackson, kan ni Miller. Anya? Ket, anya gumayta? Nuta kami tinagtakaw iti tarakin mo baboy. Alaman! At reklamam, ha? Tapno di kagtaktakaw iti tarakan ti sa bali. Agtarakan ka kumamay. Saan anasaya dayta ngayon kararamiden? Oy. Naikamkamang kalahin kada kami Kunam lang na sino kang agsasaw? Si Maya at lang tibiyag mo dito. Kunam no sino ka? Kaya't mo? Tapag tutulungan da ka bugbugan, ha? Lumaban ka? Saan ba yaw? Saan ka lumaban kan ka? Sige. Awanan ti makunak pa kada kayo. Diakon pabayadan ti baboy a pinartiyo. Nasayat! Bayaw! Kaputa pimintas ti biyag mo dito naimot ka mo tayo. Sana mabalin dita. Sa anak man naimot ka dagiti kakabsat mo bakit? Ngamti lang kahit ko. Ipakadad ako mga umuna kadatan no kaya't da nga alain. Sana bali lakay. Adata yung dito'y lugar yun. Dito'y tayo nga agnaad ka dagiti anak ta. Iso na lang ta sayang dagiti napanawan tayo ijay amula tayo kan sanikwa tayo. Ala, mga barwanan tayo dito yun bakit? Ikararag tayo ti Diyos, adi na tayo baybayan. Sayang pare. Awan ba't kan di bayaw Rudy dito ayan tayo? Awanan, ti pagtagawan tayo. Una rod pare. Nagbutang samot kan kajay tao. Ha? Rumbang lang. Nagdakkel ka tao. Iso rumbang lang nagbutang kanyak. Hanggang sana pare. Mangkita talangan, iti sa bali pagtakawan ta. Dito'y lugar tayo matlaang, pare. Isa na. Si Kamot.
Mapantay ti sa bala lugar Yung bagay tawan ti makamammo ka na ta. Pulis! Tumarakan! Nunaskin na lumaban ta! Lumaban talagan! At tinulong ta, tapno mayaw-awan tayo da. Diyos ko, Manong Jackson, anya tinararamid mo aya. Apay akastoy mo't tinapagtang kada kayo. Nagtakaw kami, ading ko. Natiliwan kami. Kaputa, namin ano kami na nagtakaw. Basol ko amin na ito Stella, ading ko. Isa ak ngagtatakaw, kanda kstaramid ko. Agbabawi ak naladawan ti amin, ading ko. Nagyaman ak bayaw, tas sinarungkaran nak dito ospital. Adan kong taway ko, ngagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan nak bayaw. Napakawan kan. Kensan pa nalado ti amin. Mabalin mo pa iti mga barwanan iti bihag bayaw. Italak mo lakit di ti Diyos ti bihag mo. Agyaman ak bayaw. Nagsaya at kalawan na tao. Nagasatak. Tanay ka nakiti bayaw akaskin ka. Ulitak. Pakawanan nak bayaw. Kunati na santuan na surat, di tay agibalas. Takas iti nailanad, syakto ti agibalas. Syakto ti mangsupapak, kunati apo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.